Mungu, ninakuomba udhihirishe kwa familia. Ninakuomba Bwana udhihirishe kwa maisha yao. Ninakuomba bila udhihirishe siku ile ambapo Yoshua alikuwa vitani, siku ile ambazo Yoshua alikuwa ameenda kupigana, siku ile ambazo Yoshua alikuwa ameenda kupigana kule Gibeoni, na ukajidhihirisha kusimamisha jua na mwezi. Vile ulisimamisha jua na mwezi, vile ulisimamisha jua na mwezi, simamisha vita za huyo mama. Vile ulisimamisha jua na mwezi, simamisha vita zake. Vile ulisimamisha jua na mwezi, ninatangaza vita zake ziishe. Ninatangaza pokea amani yake in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Ninasema pokea amani tena, ninasema pokea amani tena katika jina la Yesu Kristo. Chochote kinataka kukuangusha, chochote kinataka kumalisha watoto wako, katika jina la Yesu Kristo, pokea amani ya kutosha. Pokea amani kwa nyumba yako, pokea amani kwa watoto wako, pokea amani kwa mume wako, katika jina la Yesu Kristo. Yeyote anainuka kushuhudia uongo, yeyote anainuka kushuhudia uongo, yeyote, kila shahidi wa uongo, kila shahidi wa uongo kwa familia, kila shahidi wa uongo kwa hiyo kesi, kila shahidi wa uongo kwa hiyo kesi, kila shahidi wa uongo popote alipoanze kupatwa na ugumu, popote alipoanze kutetemeka, katika jina la Yesu Kristo. Ninajua kuna Mungu atetea watu, ninajua kuna Mungu atetea wenye haki, akakutetea katika siku leo, akakutetea katika kila mapito unapitia, kila mapito unapitia, kila mapito mnapitia, kila mapito mnapitia, kila mapito mnapitia. Hiyo familia ipokee, ipokee amani, utulivu in the name of Jesus. Wewe shetani na kukelelesha, wewe shetani na kukelelesha, wewe shetani leo uende, chukua mizigo yako ondoke, chukua mizigo yako achilie, chukua mizigo yako ondoke, beba mizigo yako achilie familia, achilie hii familia, achilie maisha yao, achilie maisha yao, achilie maisha yake. Ondoka roho ya fitina, roho ya fitina, roho ya fitina, roho ya fitina, roho ya fitina. Nani amekutuma? Nani amekutuma kwake? Roho ya fitina mwachilie, roho ya fitina achilia. Kila wapeleleshi, kila wapeleleshi, roho ya wapeleleshi, wapeleleshi wa uongo, ama mara moja, chukua mizigo wende, beba mizigo wende, beba mizigo wende, beba mizigo wende, wachana na yeye mara moja, wachana na yeye mara moja, Mungu maisha yake mara moja, Mungu maisha yake mara moja, Mungu maisha yake mara moja, wachilia watoto wake mara moja, wachilia familia mara moja, wachilia familia mara moja. Umewatesa ya kutosha, umewatesa ya kutosha, umewatesa ya kutosha, umewatesa ya kutosha, umewatesa ya kutosha. Wachilia mara moja, wachilia mara moja, wachilia mara moja, kwa maisha yao, achilia maisha yao, wachilia familia yao. Katika jina la Yesu Kristo, ninatangazia jamii yenu kabarikiwe. Ninatangazia jamii yenu kapokea utulivu. Kila chochote kilikuwa kimepangwa, kila chochote kilikuwa kimenenwa, kila chochote kinataka kuangamiza, ondoka mara moja in the name of Jesus. Nilishika kwa huyo mtoto mara moja. Chukua giza la kazi zako ende, chukua giza la kazi yako ende, chukua giza la kazi yako ende, chukua giza la kazi yako ende, chukua giza la kazi zako. Katika jina la Yesu Kristo. Kila ulimi ambao umeandaliwa kunena kinyume chenu, katika jina la Yesu na unyamazisha. Kila ulimi ambao umeandaliwa kunena kinyume cha nyumba hii, kila ulimi ambao umewekwa kinyume na hii familia, kama utlebo, toka mara moja, toka mara moja, toka mara moja, toka mara moja. Kila ulimi wa uongo, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu muumba wa vyote na muweza wa kila kitu, ninajua saa zingine mwanadamu anaweza fika mwisho, saa zingine mambo yanaweza kuwa magumu, saa zingine mawazo ya mtu hufika mwisho,
na mahali tunafika mwisho, wewe ndio unatupa mwanzo. Huyu mama amefika mwisho, mpatie mwanzo sasa. Hana kitu ya kutegemea, waliokuwa wamsaidia wameondoka, hana chochote anaweza tegemea sasa. Ni wewe ameweka tumaini kwako. Naomba sasa uingilie hiyo jambo, naomba sasa ukaamue sasa. Kitabu kile cha Joni cha Zareti, wakati Yesu liletewa mwanamke mmoja, wakati liletewa mwanamke alikuwa amepatikana akizini, wakati Yesu liletewa huyo mwanamke, uliwaambia yeyote asiye na makosa, na wewe ukafanya maamuzi yako. Bwana majeshi, ninaomba ukaamue hili, ninaomba ukaamue hili, ninaomba ukaamue hili, ninaomba ukaamue hili, ninaomba ukaamue hili. Bila uliamua hiyo siku, naomba ukaamue hata hili. Imekuwa zito kwake, katika jina la Yesu Kristo. Pokea roho Mungu. Yesu na 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 roho Mungu. Pokea roho Mungu. In the name of Jesus. Roho yote ilikuwa inapiga maisha yako. Wachawi na waganga wa Rongai, mandaba wosu wa Illuminati, kila pepo mbaya, Illuminati wako Rongai, Illuminati wako Rongai. Ndio mara moja Illuminati hawa. Wewe ni muuaji, wachana maisha yake, wewe msibende. In the name of Jesus. Unaenda kuzimu. 1, 2, 3. Katika jina la Yesu Kristo, ondoke kwa hii familia. Shetani mwachilie mtoto huyo. Shetani mwachilie mtoto huyo. Shetani mwachilie mtoto wake. Mwachilie mtoto wake. Mwachilie mtoto huyo mdogo. Huyu mtoto bado ni mdogo. Huyu mtoto bado ni mdogo, mwachilie. Mwachilie mara moja huyu mtoto. In the name of Jesus, achilia mtoto. Mwachilia yote yake. Katika jina la Yesu na wafunika na damu ya Yesu. Inaondolea vita, inaondolea maroho machafu, inaondolea kisirani, inaondolea maneno inanenwa, inaondolea kukataliwa, roho ya rejection, roho ya rejection, roho ya rejection, ondoka mara moja. Roho ya kukataliwa, naondoa hivyo kafa, hebu hivyo kafa, hebu hivyo kafa, kila kifuniko ambayo imefunika maisha yako, kwa jina la Yesu, Mungu atatenda. Roho Bwana atawatembelea. Roho Bwana atawatangulia. Hamutaandika kuliko vile mnaweza. Hamutawaza kuliko vile mnaweza. Roho Mungu atangulie. Bwana akaamue. Bwana akaamue. Bwana akaamue. Acha Bwana akaamue. Hilo jambo Bwana akaamue. Wewe ni Mungu, najua unateteanga watu. Hata ile siku ulinitetea. Ile siku ulinitetea. Ukatetea hata huyo. Ile siku ulinitetea. Hata huyo ukamtetea.